Good night, teacher. Good night, classmates. My name is Jose Pujota from first year B. Anthropology. 8 Anthropologist, que significa antropólogo. Archaeologist. Archaeologist, que significa arqueólogo. Botanist. Botanist, que significa botánico. Chemist, Chemist, que significa químico. Physicist, Physicist, que significa físico. Degree, Degree, que significa título. Bachelor, Bachelor, que significa licenciatura. Master, Master, que significa maestría. Doctorate, Doctorate, que significa doctorado. Scholarist, Scholarship, que significa beca. Thank you for your attention.